also me de a Japanese channel. They were many so also got the man. When Tim went share and or Jacoy. And until they be about that was no Robert Jose, a good year, Sikasha, a good year. Why ya was sent to Minka. You ended up there catching a fire back of Pesebra. You know, Tennessee. Scalcon or Hong Kwandia, you be near their management in a family, the Etimaba. Who was on more the Etimate to attend their Buffy. You were another for a Yamoson for India's spiritual doctor and a Morton King. Ben Phoebe bring a good one at Timinka. Now, they were quite a woman say, I ain't baby or never coach, Nameko, and Nechameko. Ufia bay for their dad and into you were another for a Yamoson for India's spiritual doctor and a Morton King. Ben Phoebe bring a good one at Timinka. Now, they were quite a woman say, I ain't baby or never coach, Nameko, and Nechameko. Ufia bay for their dad and into Timima, and into a Mabrabona piece or the amount. And to a catcher say, India's spiritual doctor, Papa, or two India men, or I could just see 190 never be Pimo Kumase, a Himako be 18. I did you my dear son could the body be a baby in chain. A day, Yawada, if you had a memenda and a consider. Today, a catcher will say, one bambosem and Kui, ye can't do my sem, or sem, and in my bassadia, Mamma Munya Brabono. I also send my drone, I was a baby nefa. A 20 mincha. The Indian spiritual doctor Kachuina, and say, would watching chin 190, and then you meant me Kuyama, dear. Rabbi Pimo Kumase, a Himako be 18. A day, Yawada, if you had a memenda and a consider. But your pity anything ye. They be a mecha, a hombambo papa, a chain, I had a sa, Uncle Mino. Then Tiacasa, and say, and if you acquire by 40 nippers and the so. What you say, a bravo de me bought my Juma send me any, there's a capital to me to me some. Bam nenity or bam nenity me some ye. There's one who crumbles a Sebio Sebianado, or no bambonetti. And not in just spiritual doctor catch yourself, meant nothing. It took Uncle India men, could this you an entity, a baganum, at a word of 180 for 80. This out to one hour back, won't mean Cassa. Untiminante, a Drusadi, a form, a say, a so baba, a so and one, a professor optimism. The Bachimu be idea and tea was who answer for Brabby Pimu, India spiritual doctor. I will come. Therefore, it will be a ajo, some will be a Aquaba, Ediba, home television. Come and say, Apojo. Osho Brenna, no trade about our Sema, a dear son, you know, go with your house. Sabri a time with India spiritual doctor and a fiada sans or body as it's or the a jay. Yatama Adabu Moja Dimu of Sane. Yebedin Como, Frunia, now on Zufre, in Yanamuka, was several of the time with India spiritual doctor. That's not say, you're from me, Baka, you could be Yanko Poniso. India spiritual doctor, Dan Dana, make a just next coin, or Himako be 18. Was any Kumase, Quantum Poniso, was on the Union, would do. Or be 18 while when sat nippers to somebody's where nippers at them every day. When it was a honor India doctor or over was for the work must say Ghana and Santimagina. Eda Yawada, if Yada, Meminida, and Aquasiada. Eda Yawada, if Yada, Meminida, and Aquasiada, and what translate a Juma, a one home. And a partner so you could see a year and you read Lodum, Naquajit, Nahome. Ocean Spinas ya numbers ni go baby na yedin komo wia na okay yedin komo wia na wonene akasa na pe how be ewu bia no wonne de honkomo ma me twa me homra me ba ye betwa so e ba sisia I say ahima kokobi 18 e dey ye yawada efiada memenda ene kwese ne trust and kwese ne say edua no bia bo eye dutu ana ya agbalagba na se etupe nso be no de bo odua eye pepe akonodi eye bochirwa ana se nimboko ana se odi tongo bongo ana odi akukula ne bo odua ana odi boru ana odi nso be ne bo odua India spiritual doctor so upa ye no betena se ya ne wumbia ne aye ne dia ma se nipa etiasia nipa ense ana se nipa wo nti ena sebe so sebe nyaado emwa ho no tumfo yakopon ne de fa nipa so ma ne de boa ne yonko nipa eno te ye ka che onyina ne se ebe na agudi bu fi umami ana so wo fa wo sunni na wo sunni no se me be so esi asumbi ye die me ni hwe de ma no o se me de ejapade ye de che no de mo mra ne so so wo se ngode ma no wantimi wanhia ena o ja okoy eno nti de bi obeda obeso no abecho se agudi ehia ha sika hia ha agudi ehia ha wan ya won sentimi nka ye nda doctor ka che onyina ifu aye ba ko pese bra ne no ntena se ska kon wo honko ade a ye be yini ade ama na busu na di na fa ngudi etimeba obu on so mo bomode etimetu ade ndi abafi
ne mo ade na ntimi ntimi nhyira so omo program na hyira so ama busua na oba India doctor o kuma se ahema kokobi 80 ma otumfo nyankopon adaroma ibe hyira so edi ama ebi dia pepepe edi ama ne ya ka chiwo eba wo ho ana enua ana busua ana adofo bi wo ade e friend se krono fita just one fan to akola oba ana wo fa asinti ade e kyen na masembere ma so wonam committee chairman so wonam sofo so wonam ahemfo so patch say de bia akola ko fa asante bro India doctor se bra bia na nyine ne nyon na rosme won ni say san mofra no a o ye tuntuntu ana se tintinti no o ka so o memre India doctor nche won timi ma de mo ne de ni hia ne se na tare a wo hye a won sie ora be pim wo tumfo nyakopo be fa ye so na bia e boko ade na wo ba wo ho fa asimo se na meka na se ensanom pa ensanom o boa onum so kra na wo boro bia India doctor se men ha ho men fa ko chinchini men fa ko nanti ba bia bra India doctor so e okuma se ahema kokobi 80 eda yawada efiada memenda enda kwasiada edambo akasakasa anase kuru bi na tu do fu bi kimfie bebre mo ya se kuru na ba ifo twitwa so na aba ifo de yakania aba ifo de urani aba ifo de ye bia no ema no enha ho ne yaka chu nyina ne se wo de bra be piem India spiritual doctor so e wo kuma se ahema kokobi 18 you do I say love me alone oni oba na tiwo oni be ma na tiwo o de na sua adwuma o de na ko school 9 o so bibi oba nso nya ne side so nya ni tipendia India spiritual doctor asimo ka chon say o de ma na hawo you kuma se ahema kokobi 18 e de ya wada fia na memenda ne ko se ni didwuma pepa cho me say you do I say be ma no ana oba no be don ko a love me alone come back to me e bia no oba na tira na be ma na tira no wonye ne hum se ka me sanya me yira na me sanya me kuna nka me pe ukonanti anye ye still oba India doctor nche be hwem nyina ne ama ye hwem de motumfo nyakopo adaroma be bo ne apepum asibe ne de ama na on set maka wo na so on set maka wo mo trase asudi be ma ma wu enye adwuma sebe kote krawa utimi di na so ntimi mu ubo so ne de nkwa de ntimi ni pa cho India doctor to ne side afro say for more than the bra spiritual marriage and never be breda so basa wo ani yare wo ani problem India doctor say for bra so eye glaucoma eye cataracts anase eye avia scar na abaso ni so ibisi India doctors ni number no 0240 553682 efede nwumre no nson akopem no twi biara the trase eye sunsun pensem edi ne ken na person nya adaje na utie ni ne pensem na ekyerekye ne sua ne ma na opedi ahundia sanse se okoto se penimu bi etu ni banana nanafo no atrasafo bi atuko dodo eno te fie da nwumre no so nkopem nwumre no twwe no a ebre kro betra se sunsun pensem biara ewo kuma TV e betra se sunsun pensem biara na de akye ohun ba bi o so wo de wo haw ana wa mane efa yo wenwena do for me ka chem se me twa me ho sima aba me ba meko India spiritual doctor China makoma na kwa ba na yedi nkobo na se de na me ka no ohwe eye screen ase a numbers na ego pamu bia yedi nkomo wi a na afei wa frɛ papa no India spiritual doctor na woni no edi nkomo bia wo bia na no na chi no wasanso abanan akakopiem kumase ahene makokobi 18 mu na afei wo ha no apɛ anopa sibre edi amount nti ba me nko India spiritual doctor China me koba na akaba India aba me ho ajo e makaba na ifie boko de nyame adum no mpa enyume nso wiem ti sei obo ade adaroma ye ho din se tratra koba mo India ansana ene nkomotwetwe be frase ye no nipa dodo na ete busase ohono se nipa no wa akira na se wonti me ma nhye bi ho ma se nipa na oyo nhye bebre o se wo Ghana ni Africa e ma ne ha sase ye adwuma de ko US UK Australia Japan Canada ba bi bebre ni ye adwuma de ko okay wo dia ne se ewia o hawo no a e wo so wo be sande wudin o ma me din ba bi e wo ba bi ofre any 50 Ghana cedis okay na ye san hwimi na ma okay ye wia na de wo bia ne aka je so hawo na o ma ye hwimi a say ni that was no doubt about it say what do you say nebra ye be hwama ye be catch no pepepe todo abati bi free Gabon baba kura wo sehi na o frame no on me di nkomo na no kwasem ni say asema me ka wo say doctor ada uni mi ana that's the benim o doctor asema e ko so ma bra bo ba nu anu aka
nti sanity nti we are odo number na particulars best send here na ya post ni ma na e dia bro ya chill so be say na no am eduma eti send here e dia wo sabe obi na adwene nya adwuma ana obi opensa ana obi na yare ni mo de ni mo ntimi emma no kojo safo ne en say betini na tare aba ana sa procedure ya ufulu a ye be faso ye be hwo ahoto be ba okay now really share masafo okay wo de ani say particular especially udin o ma mi din be ye wo be ye free 50 Ghana cedis okay eno ne de ye hwehwe mu di ama wo ni a che o say e bia o ha na wo so eye wei okay wie na me kani nya de cho so ampa sa na ti a afi mu abu se ko ya mfa so emfa mo a no enema na beba na atuse be hia we ni o se ni scan ba na ya ye ni manya pepe na de asend okay de send we a e be audio akan wa na se de send we na o saka okay o pre ya ni atuse ti ma se ni pa no we be say German kra na ba bi o be mo package kama na o de asend ba bi a obia okay mo any you say de ma ba se be ma ba you say de ma DHL it won sabeka eti abusuafo se de na mubusa no se mu wa chichi na bi besim kwana mutimi ma kwan be na mo benya emo afra pan ho na wa kire mu no wo de ne se wo seni ba bia ye wo kura wo firi mo ma medi papa di na wo de 50 cedis aka ho eno no be gina so eno no ye won se made a wo e de gina so aye hwem di ama wo aha na afi no wi a no aka mu no kwa de a kire wo na de opese wonye no na afi waka no waye tie wo so de man pack o package no man wo de seni wa when kama na odi asene ye kan say ene ye nin kobo na enoma bi wo ho a ma ye ntie ho ase yi pa ene say susu wiase huhu wiase ewo ho na ewo ho a ni susu ye ben ene dantem o ye ka say susu wiase ene huhu wiase sesa na wo ba ji eya de kro le owo bi asifa no e te se ebru ani banku o ye se wuyi ni hu ni firi hu a na banku da ho na ebru da ho so so ne kakre bi o udi atesi na benya ne dipa kakre okay ni nyina banku efemente ya ka dokun so efemente ne ya ka ye ka se sunsun ne hu na mu sunsun ene osi sunsun ene hunna no susu wiase ene huhu wiase ya wo de wo biase pekasa na o kanu a ye ne de na ka se sunsu wiase ene huhu wiase a e ya de ko na ne ntia ya de ko ne se the difference ka krem ne o ni se de obia ka ne kasa no na de sa de na se ka se sunsu wiase a ye pa che o se ade bi a ye sunsu mu ade eno no ho ene huhu mu ade so na now they compare a home and a sunsum no aya de bi akata sie o si sunsum esum adie a akata sie a betima spiritual e betima anya spiritual and a huhu mu de ne de aya huhu mu asem ne yeka o yo difference husu ho asem and yeka okay say ye motia ana ye nkotia eye ma de wata eye enua eye abosu eye nsuman eba nsuman ya ho bebe bidi se apepe akonodi bochiriwa ne kaka ene ba se sunya asere hura se sapasa baba ene ba bo tiase se group no ho ana ubi wa na ye ko foreign angels na omoso di ho na local angels na no ho eno de huhu mu ade ene huhu mu ne manko a so ja te ene se o tie trust na so kan osimia ni honam ni moja na enya ye ni wie mo sum mo atumfuo ene akabra kyerefo ya sankrofo ye nkrofo mo di o mu dwuma ye dai e wo sum mu o se ko ja so ti na ba me sum na aba o se sankrofo ye nkrofo mo di o mu dwuma ye dai e wo esum mu e se sum ye ade onfo ni na eyesum akata asie na o se ene ne honam ene moja na enya ye ne awie mo sum mo atumfuo ne akabra kyerefo
ti kwadwo sunsum no se e ka sunsum nsem a ni e ka bi ti se emotia e ka bi ti se nsuwa ye ka bi ti se ennua ye ka bi ti se abepo ye ka bi ebi emo bebre wo mkuta sunsum ye hwe abo bi ti se abo ye fe no okuo nwansane kusie opuro abronuma akoko double preko someone nyina sunsum because obi o wa ni sunsum no sorry ni honhum no odane okra wo so ni honhum no odane preko na aside that no yewo emwo be do etimi do mo exchange nipa abobi especially at say okra tuntum krama tuntum preko and so ko ba bi na okra se no de preko asembam e de okra tuntum asembam e de krama tuntum asembam no ya akatesi et won na na din che say ade a me baba ye no ade bi se ni wonum mi hia krama tuntum mi hia friends preko obo kra preko to specify sorry say mi hia preko tuntum ana ohia e bia preko bia eno di gina ho manipa et won so ya ade no to fa kwa mi so busa obi suen e di e ho it won't also be we are saying, I didn't know your name Papa Kwaku. Okay. That's a soon a car, I did soon. Assem, and a home switch there. Yes, now home no kwajo, what me a year to my Vienna. Oh, kwajo, oh, maybe I don't say by to a yada. Oh, Matiti, but a summa at the end of the day beyond one peer area. Soon rank one will say. I didn't want it tirimuno. Na omom ya honhom no mu pie esum no. Om na ye ahom boni pa serious. Okay. Na ye hwe ni sei sunsun wiase no. Se what no tiase sa. E ye hifo e de wo sunsun wiase. Se e kan se hifo de wo sunsun wiase na. E ye sa honhom no wa na wo ha. Kojo ete se wako school bi. Na class 1 for sa class 1 from the baby as someone never go class 2 never go class 2 na teacher ne nesesa bibia sesabiem never so bi o wa ne honhum na kura no wono no sebe so sebe nya oye honhum fita ompe fi ne nkikawa ne o mo era muta akodi sum no ena tai honhum kokko no ene tuntum no ena a comforter from sa brafo we suma brafo we ho brafo we motel do onyo we motel kokko ni bia fitafo no edaboko eje basa na omo nye no do mo kokko she esum na odi nsomone wono na se ade no udi bimo uni bimo ka so be ha ene motel yusu de agwalagwa ni tupe no ba fitafo ni de omo ta gina epe no kore sa asanu ye no kora obefolo asanu nye no kora omfolo enti sana difference o sa microphone mi enu ba obi a tim de ya ade man ye but kokko tuntum fo no mo sun om na very quick your man ana kojo kuro ba kuro no eni ba bia ewo yeni ba bia se kuro esu na wo kuro esu na oda bi omro kuro no obetimi di dua bi esu obi a na se botan bi esu bi a sunsun dane ni kuro no mu livu yeah that's how they are e shere ni say yes e kuro ne de ti say e bi a nyina hini we da mo fan chemi wa sem ne eka I say kuro ne de ba bi ani I say kuro ne de Accra ana kuro ne de Bantima ana kuro ne de Abrepo ana kuro ne de Kokoben o mu ni kuro bi asa o e universal okay o mu timi tinase ba bi a dane ne ma ne yi nti bi timi tra se de o kan butam nsuom etimi ma ne mo efom very good wiem sa okay kojo eno ntina se wo de abofo eye adwuma ana de ahohom o ye adwuma na hohom na ka je se mami din wo mani din ai ye jo se wo mani din se onu ni din o de ba no de ma ho ntimi mo it especially so hwe enu ma konfo no bia
so tie omumotia no munsuma dia obesere saa minim man baako we my friend pa make us say what ahwe me di suma baako e friend alewa ko yesa sunu alewa suma alewa da bonu alewa alewa ko dia no mukata maso aye ko eso no ni suma e friend alewa che so no wosima ni din bia ebe ye common tu betimi no pa ka se ya fo kojo kwami ai kwakubo nsa ba bia obi a chia kofi ayo so e din bia pe bia de be ma no na normally obi o ye sunsunjuma o ti sunsunjuma ase bia no so wo abofo so a wo bomodi ase wo be bofo ne ba ku din dia to ho kojo ne wecho atase e India spiritual doctor so yisin your bofo wa a friend India doctor and India spiritual yes I friend India doctor yeah tumi no ebidi no abofo no mudi no edi a me di ama no edi obezo me papa bi adwuma e wo habo ya tema habo same baby a obi a me chia ochi articulator no lodu ni ma wo habo ana wo ye connection wo do ye connection security man for the connection ana mo ka chi atoti ye no avere same na adwana ko gina baabi enu afofo na yes ke connection apa yo to ati na ise menden na say there na be o ba dia se o friend ko nya ke dia na o say okay fine ti modi na o say it's okay o dia ugina o pe o ba won sem say se na ma ba mi sem but India doctor na India spiritual doctor 3 times kan wasem po sound si ya ko jo fafo ni asina ko kan easy enu ti na pepi no but o tun ka say eh me se du ba bi pa na me ho kire me kan say me ho kire me no e ho na me bo me sofu say me sofu asmesi nyame jimi oh apana ebesi mbo ozo siti o sofu bi nyame oza sendi sofu bi bofo na abeje no edi sa beba ne ade ne so tie edu ka se India doctor nyame ana se India doctor be aduro ni o se ya bofo na e friend India doctor that obeba to your rescue that I mean that grandma that crime na we baby eso ne be adwanti nipa no benya gidie se eye mina me beye adwuma no me pa cho mada enyamia enti sa ade no wono ne ye bofu a wo ye adwuma both spiritually and physical the time be aba friend bia oba na ne enti ane pa bofu mtimi adwo osum ni ham ni se omni abofo mo ye dene nenam ho ye den to wetima ye adwuma na se ne tie bia ba convince nipa enti asema me ken afa na security for no e tro me ka hwesa amasa ana kana sikwa ye tentem otu ye opia popo wo na ekro watitim esi bebre saa no be si tama ye mo frɛ ti se ye papa no ye bra no bi ko Nigeria ko ka Nigeria obi wasi ni krom nsuo ni krom sumai ni krom boso na be fan ma saa ne ma se ya o mu pie ba bia ubo ni die be ye adwuma ubonko ade o se BBC yes o se BBC o se kwadwo awie o ya ye tia se sunsum awia edi sa onyi sunsum sam ni dia kwadwo ko pe ba bi da na wo so wanyi sunsum sam ani a wa bra boy si uye da o do wa sum pe no ka kwadwo nya na me kan yo twasam ne ka o se enye ne honam ni moja na ayede enya kwadwo nya sa na babro ne kan eno ana bo eti ma fa nhyɛ sa India doctor de kan yo edi sa onyi sunsum sam ni a forget it pe ba bi koda abrabo na si uye because kwadwo ansa na ade be chi no ni aye sunsum dwuma ni nyina wie kwasam edi se wunyi ni abere no manifest bere no akoso abrabo eno nti say mi otufo nyankopon mi ye honhom edi asum mi wo honhom mu ene no kurem nyame nya physical being edi se nyankopon aka nsem wanyina o se yo se ye no no moja na enya na se still utie me na se honhom sane nya no kura wala India susuru wiase no onipa bia betimi akọ na se akọjọ ni eche ni se nya ta na waya fa ka na dwiwa be so otu ekosunsun wiase na kwa before camp ka me kire amaji consultation nya consultation abare abai bi o bola so eso ti se di ball kitinkiti na matwa bi wo ta o bola so pa eso nkura bi sa e wona opai a aba miensa na him sa aba ne ka ho na champion so ka ho
a champion bibi to bia ye posa de book kojo a champion is wa ne hu ye hu the champion ye twafro ne da ho kojo ne hu che AK47 me to wala ono a champion aba bo suru ma ko pa ne a champion na ene na champion timi adwu bi na ho obekọ hospital doctor say wo na aka eye den na obi a wawu e pese funu ni cha ye twa a champion gunu so 100 years na funu na mpro kojo a champion you play and a powerful kojo e ka champion ho asem ha unni hwe a champion eni ahaba ba ko bi bo follow control me money din se bia wako show bi ase na se show na omo wase no wo hwe obi wo ha won na obe challenge wo show na ase a wo tie champion no ye ododo ayete ye wo esa ye ka ababa ko kan de kan wo posa na da show na ko promote na da to na do na ko promote na siso ko jo sa ni kwa no on timi perform hwe wa kan tale ho wo se nyu so nyu competition na mo kwa wo ji mic na ohun ni wo ka obuwa obatu to papa ana tama so nya woni yes o metonyu na afro na o shitoli papa eye champo digo ye say kasi kan champion won asem wa ha kojo wunni adajebe boy adajebe champo di dua ne kura wo wie no ne dua no usi ne dua no usisa ne dua no wasi ebe mu hu ti se enkruma ya hata amana won ye ti se enkruma sam se mu hu ti se enkruma sam akojo ye de ne ba bebre oba ye ho ekuro bebre jisu nkunu mi na fa ye no eti kojo don't try a champion I see a champion ho ahomete o kan ahaban a yesusum haban a ahomsuro no a champion ka ho ma kwetene pa sase no ni haban ye baki kabuma kan no ubetu ana se obeyira kojo ana je say ye saade no a emre wo mada ko ma ba kire saade me ni one day pe unsi esua no ye so be so hu banfu a fa isogu wadrom na ma de be de fa wuru wanim kotete krama na ni ase emen no na ase na tia na ni ache de fefe minim se de krobi ase kan no ba ye mampo area de kan se fefe ana ebisa otete de ya ni nyina na ye adwuma mpa ba we ni de wo ya ye kire wi a ye becho so obesi ada so ni ache so obesi ada position e wo bed so e wo sa de no so anadwo ache kra 12 o'clock okra ne ko eko na eko so abefo camp be bia wo dai no e ho na akra ne beko na ye chiro sa de we be chiro kwan abefa so a wo beba enti wo ya ye wa ka baba ko wa de shampuma no na kwan ya no enti ko abefo camp no a time no so abe return wa anye sa haban na wo kwa eno anu wawu waka si wawu ususum no spirit ne ko na ntimi amanachi ede ade be chiro be peja ofunu no no ma hu sa haban ne wo ho to munya sa haban ko mo bi osunsum oni ti say India doctor dia afei die no a chesa ade skin na ye na ede wu anya wo kra wu uko sunsum so ko hwe ade na sunsum na fa wo ndi e chire a chire ko abefa so obeba back ubekọ abefo camp obekọ ko hwe ni so ade bebre no asa ababie back obeso okọ e be san chiro time e de ko ne de ko eti habana huni sa no kojo sunsum wiase na ewo ho friends hunama ni sunsum wiase na aka no ewo ho saa so na humu wiase no ene so ho nemo enye wo man ono obetima create ba bia wo man what na ho obe live all right because omini ma me wata ne connect so ma me wata ne ono waje ne ho se otinsuo mo ba wo sa wa asase so opie da bia na se wanti social media say enkofo won ko beach na o ba fefe bia pie na ba ku dinachi e say friend white o dinachi abi no de na konsuo no ba be ho no obieja owu anu eto mu pie da bia especially o mom ko ensuom ko dware no u dware asa o ba fefe no opie firi no from mu o dware e dodo na e ma me watamba ma watamba no so enye pumu nkwa na opie o connect to nsuo bia e da sashi so asu abena o connect ba bia o se ma watanda di ba ku de su abena mi se wo kai so ye pu abena o ye pu e pu so abena na su na brother for na ko be sa treatment no e brother for ni su ho ana ya wada for ni su ho
but abna for no omo high 10 o'clock ya abna it is high level no more ana wo muso it is sunsun bi asine otimi create ba bia dem say say ma me watama no e de no mu nyina ho fefefe omu waste ana mu gaze ha ne friends waste omu waste kete no mu tight pompi no mu nim kama no mu tu bebre omu nkom ko omu kwa omu no e ahye da draw omu e de no ma ba wiase all with the aim say omu me chi me ma kuma no wonyaw because o aim o dey bass has so ni aim ni nyina say bia yes say obey o make sure say obenya kuma say ska form akuma ko 100 na oba so ho vene kwanya ho veki tu ne say sunsun ni tumi ye adwuma ntino wo ye bema big ma uhia no ko abese ne pe obechi ne wo kakra kiro afa odo aye ni wode india say obi aba ho de ne hawaba na wo du musuko ahwe ne ha ebi ba ye kupiem se ni ha no ifro na ba utrezia ko hu se wemu se nemu mu yes omu nsuom omu obutem ansa na bofolo koyo ne cheni se nipa na ho ha no e wo ba bi osama wo de fai o se so obesu hunamani a obi o wa odo be ko ahimfie obi be ko police obo ko ahimfie ne kura e de kura wo te so no wo hene no ho no be ka de akọ ohene anim ansana bi a wo de akọ committee for se minimu amomfa ncheme o ansana opo de akosofo obi so ma case ni so straight to court also be on the case e ni pa no wo ha no o ma case ni so no e bi o di duabo no e bi o de bosun na bo dua what you say obi so ma case ni so no o de koma ensuo obi so ma case ni so no o de koma malambi obi so ma case ni so no o se da bi wo de me nye sei mi de ko akoma edua we it is any part of any translate as such no and until now 50 cities no ya ju 50 cities ni 50 no twa me de sunsun hwehwemu ma jeri ya wiem ne say adwuma na de bai no yensuo ne kuramu na kwadwo nsuo ne kuram na yensuo ban ensuo omo nano ho ba ni nyina kokko wie asu abena ana po abena ho ne kokko wie na mamere ho also friends so ne kasa eto mo ba me ho no omo nim se bisi e wadwuma ebi wa ba ya chance no bompa ewie ni maka se bia ma mesima sima ne dia me ko me altar no so a unkobi mi na me wuru akoko bodi no edina de ba ni makoko ye search no ni mabusa de kodie ebi odi ni paratem uwie ni parade uwie ne boni bi uye bibi eri kire no ayase ho an ye hi keke esa modern mob esa ne ma bi a wo ye ho na ye hi keke ni mabusa san ne ma ni nyina ejebusa ne sukro ni yin ho de se me ati se ebo anajo 12 o'clock bia omo ya no mo bodua no ebo anajo 12 o'clock bia se bia mantem ha ensuo wa nyina obia wo ne quarters omo nyina ahia nto obia ahia pe na obia presenting the case ensuo no na ensuo sorry yes my lord oh sorry yes my lord na wa asem ne say ene about 12 o'clock obi frame me free santase abaye bi efa ni say o sini mobile phone ayira na my lord abisa nto wiye mekosi say my lord mi wiye no phone no enye no kresa obi awia ne mo makoshe ne mpaase ena ani adum say the cost of court no sa be be koso eti my lord asem no mi so mo anye yie na ye twa case na fofra se apejale sa yes my lord me pa cho na obi frame me free kokoben na kokoben o so de sika to ho sika de to na yira sika de kwa kotua eka ewodwom sika na yira na me hwehwe mu no ampa sika no abaya bi tifi on na afa sika no de kwa komo ne boyfriend ana wafa ya kwa koto phone enti mi de me stamp asiso menya no my lord sampa wa ye dwuma de ye ho adwuma what I say eno nti na sisi e bodua na ade enchi ya mo wo mutimi dane na sa ade enchi dua no so age som ne ko ba bia sunsumu ye adwuma wo sunsumu ani they say India doctor so ni adane amamo yes na mo dan wo de enye yi eti ya kasa say no se sunsum ni som wie no de stamp si su wie a afi no obe ye ho adwuma na ade ba ko dua bom ni say muntie ni ye se wo bodua kwadwo ubodua na de kodi abo hu dua no se hu ayen fa yen se nka dua na nyawo de kire mu yi
Wabutua. Edua amamera ho. Wabutua. Se ofo ayira. Ana abodua. Eti bua na boy na asma kan se so odi ampa. Ompedua nipa kro ne mawo. Opa nipa kro ma na obeda na sese. Ana so ofa ne nkrofo na busuafo ena ase. Ana ofa ne man na ase. So obi akọ wie ko odi ka se wa nya nipa kro kro me nji woni. Otwane mpoa. Eti obeye ebia edura na dwuma mi chi no mo hye no afre. Obi phone yirai. My lord, Michelle no nipa ne phone na yirai. Nipa no fine. Wasa the phone na beto na no bodua no wa fa mabo ade amere me. Wode ne nsa ka phone no. Eti dua na sanya wa. Da bi na na no na wo chi nipa no. Se nya no chi nipa. Kwajo eno tire benefo say abobɔ nnua ene wuo. Na obi so obodua bebrebe benefo so oyere bayifuo. Kwajo eduabo onim ho amamera ye mo. Wafo obi ade da ye modua emfa kron. Tinie. Wafo obi yire da ye modua emfa se obi ne me yira da. Se ye onso wo wa ye oti da ye mfre no. Ye onso bi wo ho wa ye bra. Oba bi wo wa se ka ne ndua marabufuo no. Obi wo ha o bodua wa ye bra so na ne wura fini no no afra bodua. Wa mu nso odi fia ka no. Edi fia de aka no. Enso be se nyam. Asana akonya ni pakro. Sa? Yes. Eno ti na se abobonnua ene wuo odua no. Obedu o tumi fran. Wo asema se oni mi kru twempena. Be wan so okokan ai. Ukoka wono oban nyama bom de fina kro. So yi ska de mo ba no. Ana yi ska de mo ba bia. Enso asema si enyan. Wo ba akora wo boss adua no. So ono obi kru twempena ebenyan. Ana se na India be Oune baako. Be sha kwadwo. Ye ompa ye bia ye ba, ye omre bia de bo sampa ye. Ye bompa ye se twedi ampo nyankopon. Asase ya. Na nanom nsamanfo, ahohom nyina ne aboso ne motia. Eni nkunya. Se na otumfo nyankopon ye baako. Asase ya ye baako, nsuansuo ye baako, enua ye baako, aboso ye baako, motia ye baako. Kwadwo tie twi ni ye. Tie twi ni ko. Wo se ne otumfo nyankopon ye baako, se nyame ye baako. Eti nsuo nyina so ye baako. Eti okase nsuo nyina ye baako de a na se ugaisi nsuo bi a oda yejia wa gaisi nsuo a oda otireje. I see. Nsuo bi a nsuo sa mo mrate o. Eti se uti asino se nsuo ye baako. Abosom ye baako. Motia ye baako. Asafo Awurade so ye baako. Asase ya so ye baako. Eye simple. We anybody say obi free university be kire wase. Eno di na se wo be bodua ka ya fa se busa utrim ase kaka utrim ase na wo bodua eduabone de di asem na mo adutuo de kwadwo woni asem ene dangerous no oni asem oni time obi o obetima se me ho kire me na wa bɔ ne bosia e de aboa ma wonya ahotɔ kwadwo ne hotɔ ne wie na wo dan ne ka otimi sa tu aduro kum wo be wuso on difference ne wono it is said friend is eduabɔ no wono no de ohunhum wiase na adutuo agbalagba tukɔ ne sa nneema no ohunhum wiase no san wo sum wiase wo tata oye double bebe abetu bi obebo left and right but eduabɔ de ono wo ha odi wasem na se wasem ne de ono ni asem na madutuo ne de wasem odo wasem nyetu obeye adwuma no ono ne de no ya san no wanya umu no eno nti ana ye onsuansuo bebre ho a obu a obodua no fresa nsuo no o sefa sankrofo mu ye den eda ase eje esa sansuo no ohunhum wiase no ko sum no na omo nafo no a contact wo mo no de adwuma ne bia ma o maye who's at the same Ghana your contractors bebre ho a so oje kwan no o ya o tinfa no yonko contractor no the goat anama no o ye no the bridge na no mu nyina so ye contractors ba wo twam dia who's a kwan wo de Kofi Job na ye es Kofi Job na o ye no o ni divisions e wo mu ankofo obi ye bi but wo twam esa Kofi Job sambo de so no wo fi se Kofi Job and ye but na nyo no nko a wo ni nkofo no mu nyina ka bom ye de eye adwuma no sa sunsum wiase na and he say wo why sa spirit we esa so wo wiase mu dadan o wa adamfo o be contact no
eye den na ye di nsuo egu obidua na enya no ba be hwe na ye di nsuo si mum adaniam na ye ko yo me nanfo o me nan tie siti o otumfo Yakobon ye baako tie ni o yo mpa e bi e bonisa asase eye baako o ti ase ensuo eye baako amotia eye baako enhoma eye baako ensamafo eye baako insuman eye baako mo nyina jeoma baako so be a Muslim na so Saudi Arabia na so be do Ghana still Muslim and so be a Christian no Israel na so be do Ghana still a Christian and so a Christian for them of Akobompa sa me new Muslimin so sa na ko kwem for them na dey Akobompa e to mo nyina me ku baako me me baako e to kan ya waka wei eno ti se di nso si bo wedua na okwa na so nso enso timi sere no because onu ne de ochina bi obi nso betimi adi wedie so abon so wa besere ndo mo connect eno ti okro bi wo Kumasia Ashanti region me modi se di antoa kora bo dua no wa ntu kwa mfiri krom ho amba kro foforo so amenu mo nsuo na sa kro na wote so no na wonum nsuo nko sa kro na sa so antoa wontimi nya so one free krom nko na da so te wode a antoa wontimi nya ba da betu na free krom wa ko kro foforo so antoa be nya ene se ne sensu kro bobo ne bobo abi omo ya damfo apart from some you almost say friends they are friends okay o say adwuma ye papa bi me refi so fun ni or takwa wa gidi pa o popular o ka che na asore baba ko say call papa bi nche bi yonku bi nche o Kumasi friend India doctor hwa mi ye adwuma bi ma o hini popro bi me monidi o Kumasi anyina ana o ko say hwe kwai gidi for so fu ba ko say hwe kwai ana o ko no de adwuma bi ko ma ne say obeso obuwa no say o he say no say adwuma we de ayi say me wo fa ase a kodwe ne betima say adwuma we o say na over so Kumasi o say Kumasi echi no ho nyina ho so fo o say over so Kumasi na time mo ba ye no na if that time mo bantima efia na metimu ye adwuma no na esa wo hene no omo dia so nimme ogo you say that this is ye one ade bi chiri me so metimi fa phone frame nkrofo metimi frame India sa so mo bi so wo chon timi frame me firi ho ba bia nana say na case baba me hwe ani say ye bend also hwe wo ho ma me na so ahwe wo me ha ama no me so go for information WhatsApp me brother WhatsApp me was announce what show ha me spiritual room ho me alter so much show ha ma no sike ade ni say na ti o say it me hu bibisa but na ye ble na me hu ni nti waka ye nye ne den ni ma consult no so consult ani akan adwuna bom ni ama direction baako no na gam no na wa charge one so wa charge wa ha there's a two charges na eko definitely ahoto ye dey je adwuma gidi ahoto beba sa na ye no sa na asofo so nyina ye one sebe mint kan but ni sa asofo nyina ye one dodo na ye one omo din sa oso ahokyere bi ba say na enima tima koso mo one me sofo bi manche Bishop Roy or mo side or frere say affordable house okay na so ndin na bi asokore mampo side ana me sofo kese ba ko prophet ade also type program of Silver FM pa mo sofo be bring na fo sofo dia also you go Park sofo dia also Patase Asare Farms side ho me sofo ba ko so oboase Canadian meka David Ba I want to say me sofo when me yonko pa brebo oboase asofo abere ho no masa no way o kan ho bi eti ye din sa wo so en na ma ye nyini okay last bi mi hu me sofo ba kumi ho ade na me frɛ ka say na ko ene o yira consumentie wono no wife hu as wantie tie me kan ye no ene no kro pepe o ye nyame ni pa enje se bibia ni nyame yi kyerɛw de o se te wo so be same case bi o so be ka che so wo so be pa bewu
I know ka say ojitum onye bibia nyankopɔ betime yi akire wo nyankopɔ yi nkrofo ho ne ma kire no yi aso de akire ene ma wo say adwuma wo na ye ne e team work enye ba akofo dia wontimi nso a abusiafo time with India spiritual doctor na wani gusu a wo hweye no ye di nkomo pa ne na India so e di kusku wo cheche nsemu de kire yem pa no ma bia eye hintasem ne sade wo si bibiem no aya kugiri na India spiritual doctor say me di kan e ka che na kira kwan e wo kumase ahene makokoben 18 mo boase ne kumase kwantempo ne so wudu 18 ma won sani fa so somebody si wo nipa sadam e weda fifini kwanu tete so sa e ho na India spiritual doctor owo se e ya ho bambo e na wo pene kira kwan na India spiritual doctor se utie yi ana se wo hwe yi wo yade bi se yesunsumu ana se honamani oni chemo India spiritual doctor na ho no mo pa wo abofa ketwa bi wontimi nkasa ana se wontimi enante a abusia mo fa koda ne konkopie mu ahema makokobi 18 mu India spiritual doctor no ho na omo pa edam asifie ana se abusia wo sika kokko e wo fie wona nanom de de agya mo se momfa niye motina wontimi ntam sika no ma abusia mo wontimi ene mo ho ma nchiri manso nya wo mo ho aye bibiye wo ho ene wo hwe yi wo china oba de adoma mo fo mani nchiri mu ahema kokobi India na mbatena se one on one e ho akwankyere biya no we de bibu fom na watam sika ndi amamo eye India spiritual doctor wasfela me kamfo e di amawo pa galamsefo wo asase bi a won saka wo peso kwaye so adwuma be no won asase sika wo so ana sika ni so for India spiritual doctor na wo ni hu nkomo wonhwem emfama wo etwere yade ene ha papa wo ma me wo nua wo fa bi etete no si atama no ana sete sei India spiritual doctor na me kamfo e di amawo pa ekudada ekura etu finsha bebrebe de bi eku ani ma yese ko yesa be fo boso nam enya no kore e woni efiri a ekuru entimi ngu ege India spiritual doctor na me kamfo e di amawo se wabo wo bi obu kwase a oba bi ana be ma bi wo se ne wonya ne class e pa chow enya sekan enya tuo enya ababo woni chemo ahema kokobi 18 mu na fe India spiritual doctor wonya nyoma emfama pa so obi awia wade ko no hwemu wonche nipa ko fa wade na afi na akwanche bi oso ye de ma obi ya no waye e de amawo na timi aboawo awumawuo wawo ba ko awumienu miensa bibi ne kutam wate woni chemo ahema kokobi 18 mu India spiritual doctor ne ho na afi wontimi emuawo ahinsam akunya bi ato eye wo dia esebusa pension fama wo woni chemo ahema kokobi India spiritual doctor enmire mi kampo edi amawo abusia munyina muntwi na mukoko pie mu ho na wohwe na akunya no wonye mu ade emfama mo ensanom na odi chibia to mu tintan na wanom nsam fi hye bebrebe entimi nko yese gara wasiniya mu saa na manfo keka wo nso wo saa na nso ka fa ho wonti ase woni chema hema kokobi 18 mu India spiritual doctor na fe ho no mo apadwu so krobo panya hwe me woda na wadwu so de hye nkoda anase wabofa kitwa bi woda na wadwu so ebacho obi na apadi de ayem wate enim guase ogu anim ase ko India spiritual doctor nchen ayema kokobi 18 mu na hwe na omo opa bema obema afon aye ketekete wonya gono syphilis anase de ema mutie anase wa wo hwe yen wonya candidiasis ese ma yade ase wenkoye tokona ekese mebacho India spiritual doctor nchen yade na aba okọ na hwe no ntuase emfama opa spiritual marriage oda wosna bibi no babeda ade no so ba hu ba be hu anse hu asai akoso abrabo finsha bebrebe wonse se usikasem wadwumasem ayi besi basa wo de tara na awai India spiritual doctor na make am for area ma wa henma kokobi 18 muko na papa no ohwe na wo mo promise am for bi show bo wasibia na me kan so so meboa afi eye stroke ya de wotu ase kompo wotu ase e dia ma do as I say and I say love me alone Ebacho wonfo mani nchirem ewo India spiritual doctor nchen na afi ohwe no mo hyane so se eda ye ya wada efiada memeneda na kwasiada eda iya wada efiada memeneda na kwasiada anopa no so de kwasi anwumre no dum na kwagye na home hwe numbers no kamu bia ne pato ho yedi nkomo bia no fa India na fa nkomo bia obia no wonnadi na fa busua mabonan okakopie mu ho na fa wo ha wo yade no ohwe na ompa no pasibere emfama wo yade ay kwadanda wontu ase so emfama wo fa duro emfa nka wo na fa ahomka entimi emra India
spiritual doctor senso ebia na wo de sebio unya nya wo de hwe na mu de ka no utie mo bi ntwa na ba ne panto ma wo edin ko mo wi a no ma nipa no asere no afa india na na kasa na fe wo hawo no wa hwe no asia no kwan e de ama wo numbers ni 0240 553682 0240 553682 and I said 0208 297825 0208 297825 we any India spiritual doctor the numbers are what did Juma or that's way India I'm saying so mu akwaba yeah me dey nipa kra ho akotini ben e di nipa brabo kojo ya ka se nipa kra no and ya had a make brabo kakra ene ya ka se nipa kra na ene usu no honhom no ai ti nipa due mu no ai de wodi akone aba ne obi bia no ene wo kra no enu ntene se nipa woto a na kra no ana honhom na pie ko honhom ni pie ko ai se wo kra no ai de usu no na pie ko ti ni aka nyina ai netie so the bible kra ka o se enchene se emu de epia ni aka no efaso bia ni so ye hwie gu tietia so enti se wo kra na ati mu no ene de wo pie ene ma wo dwene ene ma wo so yesi wo so yesi wo so yesi we nye mepe wo ya ma me hu mepe wo yesi wo kra na de wo ko na de wo ba enti se wo ba pa wo kra no eja ho so wo kra ni ja ho na ni aka nyina no aye notie notie enti wo kra no eno ni padua na nkasa fa pim okay eno ene ekuta ni padua no eno na e wo se pre papa de ma wo e pre yedie de ma wo no ntina se nipa bia wo da no anso da ya enye nipa bia wo da na osu na ya wo se wo kra na ye osu no otimi pie what I say otimi pie abonten no ko pen ni papa de de bre wo ejo ba mu se doctor wo kan ni se dia na the guardian angel say nyame dia maye no ene wo kra no difference be ne wo guardian angels ni de se be kafrache omo ye hwesofo ana omo ye watchman ana ye security fo nemam no so no ye kra ne de ene ni padua na kasa fa pem na ati wo mu eno yakopɔ ye ebetena wo mu ozo se mama ye moni pase yesu ene ye seso na ese otumfo yakopɔ tete nete ana ode nwene ni padua no onwe ni padua no wie no ana okotu ye no homi gu ni padua se on sori meye okrati asefo ampa onipa so sori be ye okrati asefo tita yakopɔ nwene ye de na ye dote ba tamo otumfo yakopɔ homi enkwa homi no aye okra no egu dote ni mu no e ma dote ni se safri dote e be ye nipa so just say e be ye nipa oye de otimi eye bibia enti se okra ne de efri mu a na bibia enti okra ne die eni nipadua na kasa fapem ya wo ba wona oso kopre de brewo osisi ne manyina no kwan enti se okra no da no antime ampie ankopɛ nipa na ama the guardian angels no ambo ho ban dia must forget it so yes we are just otu na mo ba India doctor so ya yes ahwehwem ni nyina dia ma na ne ese o se fata no ye ho adwuma na wo da okra na tima kopɛ ne ma ye de ediaba na se nipa na ne su ne kra no aye mra wontimi ye pa ye dia wontimi nkɔ ebi mfama na so ni wontimi ni ye wabrabobodo ye se saa okra no aye mre Even also with the one farmer, and I yabono. A very, very intelligent question. Yaminsha. Kojo, Usani Kase, Nipa Diano or Crano, Nedrian and Empire, Bonnie, Kaka, Kankan Sakwa. May I mean Pemper says, May media say, ye. Koyoni attends or Crano. And winter last week, a better topic was protection, cleansing, any purification. So Crani Yemra, at the Saka. Na ya yemre master baby on in from the betu achichi o se duru baby a pump no o se fu ani timi kom na pump ko gina baby na e je aka na timi tu se pump ni si a se petrol ni timi nko o de mo fa nche me fita fo an committee ma chim ni e pese chire nyina ni se okra ni yemre e timi pe bibia en fa ma de ni aka se wo be cleanse okra no wo be purify no ti se ni otufo yakopon ka che David abe no obi yire koda se efi ene kikawa aba onipadua no kra ne ho
what I say eno nti kope odwura na fa dware epam saa sunsunbon humfina ayede abedura okra ho no edi se wo hwe ba ye friends e babu no a wo se ni pedua ehe na nyametie wakoma mu eho no okra no so wo ye nka ni pedua no asem edi okra ne de so ye mrede a ye chosa brakuma se ahima kokobi 18 mu kojo se okra ne ye mra ebe hian okra ye mra unya warepa won se amanfo ze do na dua ye kodana kojo wo die pie we die pie same die pie ochunozo ag hipsi obi adie pie akopre ade abre ne masa okopre ade abre ne ho ade papa abre etie nyina ye kra na tie gum ekopre ne ma ba no wo die na ye mra bede no ofo afa bi aba ye betie tie no masa amanfo ne abre o na we no anya matwosem e okra na ati umu no ono na ho ode no kokopre ne ma abre o ise okra no nya dia anadwuna wo yare no kopa yare sabre wo timi fam ma obi a jevri ni nsam ebi asi babrum tama bofo bi se Jacob la tama bofo bi di hire bi ba bofo wo so shia se wo je Daniel na bofo odi ye di ni babrum ya ewom kojo o ti me chira se ewom won se we ni se bofo no nya dia ko ohwim edi sana so kra no nya dia okọ o yare okopa yare sabre wo nya watch your application okopa job abre wo nya ade bi okra ne kwakopa o nya aware na ape o nya obeko bia tema wore ne memiensa bɔ no ho aware nsia okra no ho odene e ja aware nsia no de bawia ne obaba ko mema nso obi ekunu gidigidi ne ntia o se oba su na mo ye mfre no mo obaba ko pe mema 20 ne kra ne pie wakotwe mema bre no se nipa ne kra ho odene mo odi na ye lose sa mema na bo o ye ba wo de mema 20 na bre we pire we bana yale na wa chance mi mu eto okra no elunja last ye topic was say protection, purification and cleansing okra na ye mre bedware no no okra no nya di no otima ko pen ne pa brew kojo mako interview ye penipa 20 mu ye nipa 50 mo so kra manager ni abre pe bia ka no manager na musa hoza maza soloko ona boss man o unya hwe soloko na ye de no bitimi ene ne yere oba ni se jaware be ma se jaware ni abusa sa de ntino jaware was ohunye wa ya de onya mehwe o mu da bi o ma sika da bi o timi no na da bi na de ntira so ne bi mi nimo oh come wo krent man sign awade paddock document wakam sika ma adwuma ma akonsa ma wa yeah otumfo nyankopon se wa boni pase ni suni ne nseso na ede na obi di ye kodwo na mienu nsatia aniwe mienu ekura me kasari ban kokko ni susu chen ne die hwe bia waduru na wo hwe wankasa ho samre bia school be kan nei aye nsem bebre o makura timi ko school ye di bro nya wi advance as timi tua ho obedu vie kura na wo yire je wo yire kasa ko bu afu obema no ko timi sori mpo no ko bieja kodwo pressure ebere na brabo akoso eruti ni ese ye sunsun ho adwuma na sunsun no manifesting ne mapapa mfa wa brabo eni ye sunmu adwuma na wo ye no na aba hunam ani edwuma ze okọ adwuma mu na papa bi ba mo me ye bi ma ne ba wo so mo ko ba bi mo ko adwuma no boss no kura nya mayo o he ne sa na wa frɛ no aba wo se bra tina hanum omo mba interview no mo nwuram ne boss oh boss pa cho me nya adwuma ho mi so me ba o sa ba wo so ba interview no ma wo de tina ha omo mba interview no mo mra kanya bia so oh ave obi interview ana o ka chen se minimu da ba me pe wasam o kwa soro he o so kwa Assemblies of God no se onyame abo enti no mabie adwuma branch ni bi wa Accra me de wo ko wow I just said one free interview na se kwa no frame o fa fie so doctor ade anyame aye new am say de nyame ase oh enti se one ma obofo no anya o ntime mprehwe ma wo ona mafo pre no no wote wono wada eno nti 2022 ni de kwadwo yenya ni se 2021 no kwasem o se 2022 bibia ye kona ni edin so set from pon yakopon fa na currency aso bo nwum bisa o se ye kona ni edin so ye pre ni edin so nti wanyere wakwadwo wo bekam
na ka hwe abaya kama te so aware abọ bibia abọ enema nkoyie hwe abrante te untimi nya hwe kojo to India enkomo we on yemfa konko ho da se ene obade ya adomode yenkwa chen ya ye beto as na hwe dwade no se gya na asem no nya hwe aha enim semna kura nipa ni okra no pe se apinu ana se kiso yenim de na ente ye sori enti asemetwa to na afi ye hwe na ye nso na Ojo ni eka nyina ne se India spiritual doctor papa bi otuko akọ India kokoji suehun ne ntete e de aba man Ghana mu de bua onyankopon adofo ne onyamemma ne agidifo e wo hawa before 30 wo mu ayare ha wo mu enema nkoyie abrabo na ye pinso omuhunu boto anu mfa kura nye de nhim ni aye obi se sa me kojo nko no aduru kojo aye obi se sa me ontu kwan obi aware nko che kojo ni nyankopon mo ni pada tani sao Anyama butami ene nyemi bonipo. Osini pa brasa asiso be summe enjoyment. Na kojo sumnyame na enjoy ho nyama mienu po. Na also sumnyame so kojo enjoyment ye ma. Wa bo sema popa Chimota Forest. I friend say Atria Mountains. Park so pa bo why ye ni nyina bi. First thing I would do kojo still nothing could be. Ukunu pa woni ma hwe o ma bebrebe obi anya ware papa eduru samre ne duru nyimre kojo say your friends eduru bronyan amafo otuka ade ko akurase konkitom ade mu ni sika kwa kosro ma me no oba omunye so ma nyina agufie fefefe enkofo nko na etu omfa so eniema nkoyi a trose no se nya ne honam ne moja na enya ye ne wiem asum atumfo akabra kirefo adamoni na enya ye okuma se ahima akokobi 18 tienie kokobi na dos na kokobi a ye kan wasa no kokobi a ofi krom na eba ofi santa se nyinam na wo ba ho sa so ofi oboase kwan so dia ene wotra bofo odu na wo ba ho ya chance de no ensa na ewiada so ye okuma se ahima kokobi 18 eda ye ya wada efiada memeda na kwasiada ye trazi disunsu djuma se eduabo edutuo yedi ensuo antoanya mana abodua yedi apepe yedi akukula yedi bochirewa yedi tongo yedi bongo yedi akukula yedi abijan fo so yedi bobo yedi ninkoko anwafo busum kasi e friend ninkoko wodi ne yedi abodua kosu amono ne yedi abodua oba bia ko hye adwa apa ne to ase e ma adua bo so e dangerous o wodi se wa brabo India doctor sebra adwuma ni nyina sai enkoyie e kada wo so Yes, you come say ahima kokobi 80. Eda yawada efiada memenda enda kwesiada 2020 yankona memremre kwa ikoni din. Okay, yati ase abusia na ese penifo se baby ada ye kwesua ni pitri. Ye fansia obade adwode ye nkwa chen ya na wotwe se ne ibi hye ofia time with India spiritual doctor isabedi enkomo ye femi baka yoko minyakopon so spinase for numbers na for India in Inkomo sorry because MCR na director 1 Sam Dakus nangopo nshaw sanso aye cameraman enumere on the team cameras in the maye Ochinozo 1 bakope abusia yes sorry obade adoma da sene yebehia akobibia yo when na do for yemosom for India spiritual doctor na motenenken ben fi bebre na dodo na atemenka na de ba kwa ne hu se aye bebre o na meko china meko ne meko ne china meko ufia bayfo na dada no ntumi ma enu tina ma brabo na epin so dia ma enti e ka che se India spiritual doctor papa bi otuko akọ India man wakoji suehunu ne ntete na ba be pie mu kuma se ahima kokobi 18 di dwumadie sonko de boni pe bie beba yenchen eye eda eye ya wada efiada memenda na kwesira tini e ka che won se wa ho bambosem enkoyi ye ka odwuma sem wa waresem ene ma ya basade ama ma hu ne onya brabo no ayo se no maduru ni wa o se pe be nefa etu ntimi ntwa ni India spiritual doctor e ka che onya ne se wo de wachinchin 190 na ne ma ntimi nkoyi ma odia brabe pie mu kuma se ahima kokobi 18 eda ye ya wada efiada memenda na kwesira ba cho pitie ni tini de bia meka ahobambo papa eye chen ayaresa ankromino de nti e kasa ne se ene hwekwa